Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wallahu ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Sininna tomato malabi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki mapudi tantigangka lori sisi araja aku wasangan na Allah taala. Asaba ilalan na yawadwiwi na takwi waring yawatangang adisingan. Iwaringi watong nakasempata hadir na saba asyat dapungang asyama ilalan na yawaniwi. Ipasiyama inasabaan macawi na ipasisumpong inasabaan mabila. Maka mesti malebang ipanii nasaba sidi pakaswiya kami nakbatuan na maraja di sisi na Allah Ta'ala. Maka mamagi-magi lalan na yawaniwi nasaba asya manasisumpong at na digaga iwala kang iri tujun na idi atau matapot na Allah Ta'ala. Sangadin na pawala suruga pamasin na mipuwas sawan. Salawat na niya papasalamat masa ifongololori alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukang iasalamakan akatuwo nga wanwalino ta akatuwo nga wanwa akhirata. Na iya surugai lolong ipamasina upapahanap pun na ito masalawain na niya to mapasalamai masalori alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga natofadang kamanamuah natofadang makalit dari salang kabitarai dari yatupuri awala gading itu dak yasi na pipangulawag maka dadi gagasitungan na yakate rito yun na idiatan na fungal la ta'ala tuwo rilibot na yawan walingoy sangadin na salamakan. Makanya inti segala doa ketika kita berdoa kepada Allah na tomarilo doa Iyaka dua wali lima tace ngari bitaray madararari na sa bapak dua nga ega ribaca sangadin na yatuto sinin na padungan na atan na fuwangi. Ketika mereka bermunajat, ketika mereka memohon minta kepada Allah, ya ko ibate na sabati fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asalamakan na sabat dicin na lino yakatay asalamakan na sabat dicin na akhirat atau mabila di facalana Allah Ta'ala. Maka de guru tayanang katumilodo watama kalampi na padungan na tapi na kiya de na bace patutuk na sinin na padungan saman na tude na suku padungan na. Tapi na kiya yanang kaata mangoro rifungan la tala na de na siya ga padungan napla na sabat to bebe na de ni sangi. Maka cukup kau baca tutu iya mana sinin na padungan mo baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah magay apa ang kamana ni kutupa dungang itatampu ridicin na lino dicin na akhira na tumabila rifacalana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya kutumilo salama tu rilibot na yawan walino di gagas nga din na mili sapa duan rupa aga yaro riyoranun na fungan lata na kituju na ibadah pagkasuyata na sabaati nurukan naman nanungang. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinin na tumatumalabi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilalan na ako rangi maka difungan la taala inna iddatasy syuhurin dallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Majapu fungan la taala pancani wi 12 ulang ilalan na tasitaw
berarti 360 na asona, minha arba'atum hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Tegayero makadai andri guru tak telu tumbok matarate si di masarang. Iyero matarate sulkaida sulhijjah muharram na iyero masarangi okoy ilalanna ular raja. Makanya lalana iwaniwe kaki mutamaywi 23 raja sisa pada 46 hijriyah alik kedepuran na nabita bertapatangi 23 Januari 2025 aja jangan na fangurutan Nabi Isa. Makanya ilalan na yewe ular raja ada beberapa sebenarnya amalan-amalan yang dianjurkan itu untuk diamalkan. Walaupun sebenarnya bukan hanya di dalamnya ular raja tapi di bulan-bulan yang lain. Tapi makadai andai guru tapa hikmai angka memang putus hitungan na 23 amalan masarumalat diipukan kah ya ko idupe ular raja na sereko wamang malomo ritujun na fadungan na yak dampeng sinin na dosa ta atas salata. Makanya Nabi menganjurkan makadaya na mutamai 2 ular raja syabat illa dopa ya leko baraka mundupe ular ramalang. Makanya ketupat dong yang ibaca makada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Puang alingi baraka ilalan na ular Rajab ya senge baraka alingi alam pirang umur apa baraka ilalan na alam pirang umur tak alingi baraka ilalan na adisinya ngiyalingi awatangan ilalan na ular Rajab wa Sya'ban serikuwa mengangkaki mulai ular ramalan untuk memperbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sini na tumamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Apa itu ular Rajab? Ulan na fungal na taala. Makanya makare Nabi ta syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahrul Ramadan, syahrul ummati. Yaitu ular Rajab ulan na fungal na taala. Makanya para ulama menganjurkan yang natame ular Rajab perbanyak istighfar. Jadi yaitu makanya yang natama ular Rajab pegewi adam pirampi tarifung Allah Ta'ala nasabah illau adam pengeta. Makanya bulan Rajab itu dijuluki adalah bulan syahrul Rajab, bulan nafung Allah Ta'ala, berarti perbanyak istighfar. Ia potame ulah Sya'ban ulan Nabi tak. Makanya dianjurkan perbanyak salawat dan puasa sunnah. Tapi yang natame ular ramalan perbanyak amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ia tu ular Rajab megalak de amalan sehingga makadai ande guru tak termasuk yang angka kot dupewi Jumat terakhir di bulan Rajab okono tuwa tumalomo na terima pungala taala fa dogang. Makanya ia tu ko bajai okko capak na ular Rajab ilalanna as-juma'i. Apa ia tu ular Rajab kalipi 30 sonah iya ko Januari lebih wisik makanya 30 sik apa iya ko 30 sik dinatuji aso Jumat tamai pamulan ulah Sya'ban berarti Jumat terakhir di bulan Rajab bajah jadi makadai andre guru tak iya na maka Jumai tawe na ope capak na katok ba pertamai pat katok baik na baca barakallahu li walakum natura cinampak nama baca kuluh wala bekatallu maka makadai andai guru tak ritujuna idi jamaah perbanyak membaca baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah tabati 35 napaki milodon na sabaat tukang ati makadai andai guru tak iya tu watuai mustajab pak dongemu apa yang kau minta hajatkan kepada Allah maka Allah kabulkan magai salah sekdi waktu malomo na tarimo kung Allah ta'ala pak dongangi yan na tu yoko capak na katok bapa mulangi yan na tu biasa na baca pak katok baik barakallahu li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim napatu da cinampa ya naturang itong tinampo makadai andai guru tak biasa ibaca kulu huwal lebih katalu maka yan rawat tu itabacay Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah tabatik katalu 35 aja na lebih aja na kurang maka capat na ilo doangin na sabaat tukang atik itu mustajab pak dongan ta ya saya mustajab kemungkinan basa din natula ifungal na ta'ala bahkan ada ulama hikmah mengatakan mawoso pi pak dongan miyatu wati na iya wasona pak dongan na sinin na malika
Makanya jangan lewatkan besok. Apa ia tuko bajai aso Jumat capat na ular raja ba. Sinin na tumatama malap iyang kihadi. Apa mi kami matuto ye aso ilal na ular raja ba iya kotomi lorong. Malomo mi matu ye tufa dungang nakabul kapong alata. Termasuk maka de guru tayen at tamewi si diyompuna ular raja ba perbanyak doa mo. Apa koti itu situngan napa dungangi cinampa na terima pungan la ta'ala. Makanya maka de guru tak pituan ni jangan kau lewatkan ketika engkau berdoa mustajab aja tufa dungangi. Tega yoro pitui wani nomor di illo duangi wani pamulan narajab. Tapi laba ni situngan na makanya taro ni upahangi kiseri kuwa mengiwaringi umur malampit dupi ular raja buat topeng ini pakai makamala. Jadi maka de guru tak nomor di wani pamulan na ular raja ba illo duangi. Yang kedua wani patangana syak bang illo duangi. Wani asirana sulhijjah ilodwangi, wani 10 sulhijjah ilodwangi, wani alla pitara ilodwangi, wani 10 muharram ilodwangi, wani juma ilodwangi. Apa iya bitu wani yakotom ilodwang itu mustajab bapak dong tak. Baka maka de guru tayaran katom ilodwang aso juma ba'da asra namai ka pak dongan na opi itu malo menaterima pungalata la pak dongan. Makanya termasuk makarena bita ia ko tolong masyarakat buru aso sitongan na kami nam makasih ri masyarakat buru patujiwi aso juma ba'da asar. Apa mage ko to sitongan na makanja terus syari kiburu na tomati tak tahu labuta. Iya to sitongan na aswe makanja mana sanis salah saraba kami si juma satu aha tapi makanya nabi tayo kome kalau masyarakat buru celengi wi tolabumu patujiwi aso juma ba'da asar. Tapi ya sitongan na kami namakan jaladai masyarakat buru wani Jumat tatik 2 tangga bendi. Tapi marat di pagaga mulai ye. Makanya kada guru tak baka termasuk ulama ta Syekh Muhammad Sayyid Abdul Ghani makada ya namutame mes sejuma ba'da asrak PGW je pak dong mo. Apa okon itu sitongan na pak dongangi masih jak nama lomo na terima pengana ta'ala. Termasuk aso araba ba'da lori luaduangi. Matangangi nono bosia na takota di kota naik itu hujang pertama di situ mustajab doa kita. Okoi suju pacapur ta ilala sumpah jange ilo doangi nasaba atau kang ati. Ya tu biasanya banyak orang ketika sujud terakhir ilala sumpah jana itu metah magi nasaba min lo doangi tapi kadai guru tiya na min lo doko ko suju pacapur mau ajak mu lepakang ilillah. Apa ya nangka to suju pacapur ila nang isumpajan na min lo doa na lepakang ilillah musti mutlak batal itu sumpajan. Makanya maka de guru tak minimal atau kang ati mo pakai milo dong oke suju pacapura mo ilalan na sumpajan. Batongan na makai gaya tempat-tempat mustajab bato milo dong termasuk maka de guru tak ia kumuloiwi wani pamulan na ular raja ba'da isya maka perbanyak doa. Termasuk narampi guru tak makada apa tu situngan nawan ni makanja ilo dua tola buta. Apa oke tu situngan nawani itu na tomatiwit taja pak duangan. Tega yiro nomor di wani pamulan na raja pak. Jadi aja totak kalu pari tujuh na tomatiwit ilo doang itami wani pamulan na raja pak. Yang kedua kue wani patangan na syakbang. Makanya si dapi raja syakbang. Yang ketiga kue wani alla para pitareh. Set di ompo na syak walak baja tomelo malepak pitara takak barik te wandi na nasabak pura ki mapuasangi siulang etana ilan na ular ramalan maka opo tu wani lo doang itu mati. Apa mi kata witaya na narate wani lepara pitara na matu jadi letu subuh. Kalau na jamah macanggore mak pipara ko mak kurasa. Ada aja na kanila doang itu mati dah. Makanya pas hitungan na tuan ni makanya pakai ngaji tu hitungan na nade na totak kalupa. Yan na tunakada guru Taiwan ni pamulan na ular raja bin doang itu matimu. Wan ni patangan na syak pangin doang itu matimu. Wan ni leparapi tari doang itu matimu. Wan ni jumail doang itu matimu. Kenapa? Apa oki tu situngan na tona to matiwi tajab pak dunga syari kuam mangirifa di mondringan na nin doang itu labuna na syari kuam mana sabak fak dungan na rifa di mondringan na letu ditujun na to matiwi na salamat to mateta ilalak kiburu letu aso kiamat to malabi yang kiahan. Sinin na tumato-malak di jamaah yang dimuliakan Allah. Termasuk maka de guru tafandri tae dalam kitab Manasil Akhirah iyo kumutamewi wan nipitun na ular raja ang kasitungan na sumpaja sunna makanya ijabah. Tega yoro sumpaja sunna mutlak. Tajami patar rakasi sa bireseleng okira kapacapurat na.
Ia komatinulu na mananungat tajama ia sumpaya sunna mutlai oke wani pitu na ular raja apa mirakan na agi pake mapamupu kuliah si bawa kul huwalla kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas apa rakan na sisa beresallah okko piraka pacapurangi na tumak beresallah matinulu na mananungang maka dewi guru tak pemaliki mati ya korena irita onrongi risuruga pamasina fungalatan itu di dalam bulan Rajab. Makanya yaitu ular Rajab ular na Allah Ta'ala. Mari apa ang kami matose di peristiwa batua ilalan na ular Rajab na rampe guru tafanrite tomamalak di yang kihari agayro 27 Rajab. Agayro kajadian ifamiraja inabi tak terime pakaswiya 50 sumpayang 27 Rajab annarratuna 20 di Masehi betuangan na 10 tong purana ilanti nabi tak mancaji surat alutos sabalu malaikat dapura dari Mekah di Madinah. Jadi yeri dipahat tak makada Isra Mi'raj nabi tak 27 Rajab. Ang kasitongan na 2 nabi ipamiraja itu yuruna nabi tak. Jadi bukan hanya sekadar nabi yang dimi'rajkan oleh Allah. Angka memat 2 suruna fungan la ta'ala ipamiraja yuruna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni gayero pangulut tak Nabi Ibrahim itapangi ri api malumpa-lumpay di tengah ko barang api justru dia kedinginan dan menggigit ipasalama ri fungan la ta'ala mari macakila pong api apa yan ang katuwaga na de na situro ilo na huwang ikaw musti de nakajadiyan biasa maka de guru tatamakaw api tapato do ano maruncingnya tapauno ano moso iya kaya tuwa-tuwa na sitinaja na de na situro ilo na huwangi musti de nakajadiya ipasalama Ibrahim ari tengana api malumpa-lumpay macet keilalan na kobaran na api maka itulah waktu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pangulutan Ibrahim alaihi salam pangulutan Nabi Musa salah satu nabi dijuluki kalamullah mampu berdialog langsung dengan Allah mampu bercakap-cakap dengan Allah. Agan nasa pangulutan Nabi Musa puang. Tapi tasayru patak serikwa mengimeti pulana tak pekusok paki nasabatan rapapija puku. Maka Allah turunkan cahayanya. Na panon no tajan na fungal la tala takbet ko bulue. Hancur bulue. Marana silolo na pangulutan Nabi Musa. Maka day andre guru tak patapulo so na patapulo wanin na marana Nabi Musa. Mite tajan na fungal la ta'ala. Tungka nabuka matanna agi ni tayo hancur umagay unrowoso na tayan na fungal la ta'ala maka itulah waktu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pangulutan Nabi Yunus nasalewi umat temaka kaduna de namilu mangkalinga ada warikada nabi umat temaka kaduna tiyang mangkalinga baca nasalay umat na yemak ko balewe ilala watan na baliwi na sa baatas salan na Nabi Yunus dekaga na baca sangadin na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin maka itulah waktu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk pak dongan na Nabi Yunus sikri iya koto malasa yan natunak kada nabi tadaran kita irsyadul ibad iya sitongan na iya koto malasa perbanyak kau amalkan doanya Nabi Yunus apa dua mitu sikrin ti kumalasay pak migato itu kumalasin natnya apa ato darike maka iya pa namanya manasa di kupura mi matoy mak darike kami matoy iya na mak darike inga manyamacek dito hana sading iya pa namanya mayo kupura manang inalang kali nga balibulana darike na pe manya manasading kada guru tak dije na yatyangi mak darike makanya iya koto malasa to sitongan na dua mi sikrin na to malasay nomor di baca pak dongan na Nabi Yunus kapatapulo na patabaca kuluhuwala kasiratu. Yaitu kuluhuwala pak bu jangan kau anggap remeh. Maka daki apalah magay makonco yaitu kuluhuwala apa salah satu surah Al-Quran yang terpendek setelah inna atoy na kuluhuwala. Apa iro inna atoy na 3 ayat tapi kuluhuwallahu ahad apa ayat? Kuluhuwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Allah turunkan dari langit ke bumi, 2 mematut malaikat titingi wali-wali. Na yero lampi na panina malaikat mapamulik capat na iwatal letu capat ni tamur. Maka de guru tak si Muhammad Sayyidi yana angka to mapamula malasa na baci kuluh wala bikatalu
Barakat na yaitu kul huwalai mancaji wi pati pola sejukuna watak kalili. Ya kona baca bek katalu dena jaji malasa yaitu bajanna. Makanya Nabi menganjurkan perbanyak membaca kul huwalai. Maka guru ta ilalanna kita irsyadul ibad. Ya nangka tu malasa na baca kul huwalai kaseratu nafakis sikri ketika malasa riwatun na malasa maka tenrikiyak katai na sabak lasanna na takulisuri pamasina kung Allah Ta'ala melona ya sumpajangi juhuna maka Allah utus 71 malaikat masumpajangi juhuna aja tahira ya na angka tomati na melo ya sumpajangi na tiapa ya maralu bukan tanda melo na nonno bosie kenapa cahayanya matahari dihalo ribuan malaikat turun dari langit untuk mensalati jenazah yang itu tobat itu maka guru tayo kuilam manifutami lalatanay maka Allah sendiri langsung menjaga jenazahnya dengan riulla alati latwa sa kiamat baka watun namate na tiyaji paja masarut yuku na mawali manasa maka dua ngasodong panimatina na de pito gaga tanda makada makbukalalim ingat mawangi mematoy hajukuna melona idio melemak mana patemak buku-bukun na bakang ifakiru jari-jari di mana kenapa berkahnya itu surah al-ikhlas tomotomalaki yang kiahat sinin na tumotomalapi jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi Nabi tak di Isra Mi'raj kan okoy tanggal 20 itu aja Pak. Magi na pamiraja. Afa itu waktu itlai amul husni. Ya senge amul husni tahun kesedihan, tahun duka cita, masare nyawana Nabi tak magi dua torifojin na lisuri pamasena wangir waktu makanya yaitu ya ko Nabi tak nakan nesara inin nawan burai wisara ini nawana ipamiraja rifungan latala sekalinya terima pakaswiya sumpahnya. Tapi ini lah pun tamatapuan na fungan latala baja na sangadie na kan ne sara ini nawa na kan ne susah na kan ne masala na uji ki fungan latala aga melo ifukan ka nomor sini ape sandre ki rifungan latala yang kedua tunangi itala isabar. Kaya itu sabara italu. Sabara na sabak parintang matinulok naman nanungan. Sa barak na sabak larangan manini puli kunapi sangkangang ifungalatar. Tega ya sama kada manini puli kunapi sangkangang ifuangi. Namoma de ciri tujun na fakita tawe. Makanja ri tujun na fakita tawe. Masale agame haja tajame itu motomalak biyen ki haja. Na yato na makukuy. Batua akasulangan na de nakada made cedek nakada masalah. Ya na makanja me di tujun na fakita mate musti na jama tawe. Makanya ya kuyasa ngaliwi atau matapa na anu masalah aja di tajamay magi manini ki hole kunapi sangkangang ifungalatala sa barak ritu yunda anu necece fungalatala sa barak ritu yunda larangan na fungalatala sa barak ketika ditimpa musibah sapuru arway pasak barak iatiye napaki mawarikada makada na uji ka fungallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi tak masari nyawa na atinna dimi'ratkan oleh Allah untuk tarimi pakaswiya 50 sumpajam. Magi na masara nyawa na Nabi tak namorosi di amuri na lisuri pamasina kungalata. Italai Abu Thalib. Iro Abu Thalib masih lesurang nyambuk na Nabi tak. Na iro Abu Thalib tempat sandarnya Nabi. Na iro Abu Thalib falla fi arona Nabi tak dega gawarani arak kafir gangguin Nabi tak ketika Abu Thalib masih hidup. Tapi angka italay pembaikotang itahangi ifo gangi andre na inungan na salangi watpiro apa iya salangi watpiro cek dek mopa mega mopi kapire makanya itahang andre na inungan na naluru mamimi doko na Abu Thalib na malasa na sabalasan na lisuri pamasina kungalata. 30 mati na murina mati si bainina fangulut ta Siti Khadijatul Kubra makanya itu waktu annaratuna 20 di Masehi makadai ande guru ta'amul husni tahun duka cita tahun kesedihan yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan tentu ilalan na iular raja bapak bui de gagas sangalin na paringeragan aga je melaw yung ngerak de gaga sangadin na aparing ngerangar itu na ibadah sumpah jatta apa iro sumpah jangin na tarima na bita engka pandita pahangin makada iya sengi pakasuya 50 sumpah jang engka pandita pahangin makada okoy bilangan na tuwat-tuwe makanya 50 waktu sumpah jang na tarima na bita tapi kato pandita pahangin makada taniya ko bilangan na waktu tapi okoy bicara na rakange berarti sumpah jang na tarima na bita 50 rakan na iro 50 waktu tak bagi dua 5 waktu mancaji wajib 45 waktu mancaji sunnah
Makanya itu sumpah sunata ya komelo ibilang iri kina 45 waktu yang mana. Maka de guru talo magafurullah angkani sumpah sunarawati tak bagi dua muakka gerun muakka. Angkani sumpah sunna pasapi waktu ripalawangan na sumpah para luta bak dia kobalia. Angka sumpah sunna duha tak tahajud tak witri tak mutlak tak ya komelo i jumlah 45 waktu sumpah sunna 5 waktu mancaji wajib berarti jumlahnya 50 waktu yang mana. Tapi yang kata pandita pahami maka datangnya aja okko bicara na watue, okko bicara na rakannya, na 50 rakan na sumpajan na terima na bitta. 10 pitu rakan na manca jiwaji, 30 rakan na manca jisikli okko isaliwan na tu sumpajannya. Makanya ya ko sumpah jawaji melu jumlah 10 pitu rakan na yamanan. Loro tak patar rakan. Asra apa rakan na arwani yamanan. Magaribi 3 rakan 10 siddi. Isa aparakan na 10 5 subo raka 10 bitu. Tapi iya ro 30 rakan na manca sikli okoi isaliwan na tu sumpajannya. Makanya dalam kita fadilah amal. Makanya nabi tak ya nafura ko masumpajan na sabak bereselang si boleh-boleh na asikli ko cinampak napa ko milla doang. Makanya ya ko fura ki mak bereselang malahiran isikli isaliwan na sumpajannya. Ada ibaca subhanallah 33 dina wa dilebih dina wa dikurang. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Berarti ya ke 10 itu tambah 33 jumlahnya kali 50 yang mana. Yana tunak kada gurut tak, yana angka tahu mas sumpah yang itaka bereklatu bereselam. Na pure mak bereselam masikri, pure masikri min lodoang, pala dek bak itu hakikatna na jami sumpah janna 50 rakana yang mana. Tapi angka to wita paha ina pura mak bere sela sama nang kabuka to pupana na supuli ko masiki. Na dia agan ilo doang. Nah makanya guru tekun itu menroh hakikat italai sumpahnya. Makanya 50 rakan na yang banang. 33 isaliwan na sumpahnya malahiran manca di sikri. Ira 10 pitu rakan na manca di waji. Makanya kalipu 50 rakan na yang mana tomato malabi yang kehan. Maka ilalan na ular raja tak digagas sanganin na paringan maka da jagai sumpah jamu palihari sumpah jamu maka iya kotomate amala pamulang iparesa de gagas sangadin na opi tujuh na sumpah jang itu motomalak yang kihad imon dipiye tu seketa imon dipiye tu puasa ta ina makan ja sumpah jang mesti makan jatu itu amala ibadah lenge tapi upan na masalah sumpah jange macote masalah ibadah lenge itu motomalak yang kihad apa yo kotomati telu si bangi si dua rewa si di mimunro si bangi caleali petaka pa ilalan na kiburuta ada ya rewa nomor si di waramparang na ya tu waramparang ipalamunya wato moto malapi yang ki hadir mag iya kotomati ya natane di salay tu waramparang ina warampara tak pasalay de pagaga sajara ko kampunge makadaan katok kuruhe mate ipasilam lolo waramparang na apa mako batewe makasuasu makaresu yana tomate yana tania warang parang salai ki idi salai tu warang parang itu moto malabi yang ki adi ada pi pasalai na salai ki keluarga maka de gaga sibangi celeali ilalan na ki burue sengadin na amala sumpajang itu moto malabi yang ki adi yana tu nakada guruta angka may pas sumpajang imajasi pa na mewasi gampalurang mewasi bawa daripada tumalampude na sumpajang cocok ini angka may nasa gurut tak angka may pas sumpajang imajasi pak na mewasi gampalurang daripada tumalampude na sumpajang apa yo ko pas sumpajang majasi pak angka nang kawat tunarube si pak na apa itu sumpajang benting puli ku anu na cece fungala taala inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar angka paboto melo tama salak kali nabi yang penting mas sumpajan mo na sabak sumpajan na malahirang sumpajan na nasari abotoran na tumotomalap yang kihad tapi kira-kira tomalam puna sangalena makan ja warik kadan na rifadan na rupa tau masih pak malaikat kedo nabi dek na foji sikatin na rifadan na dek na foji lucaki pakitan na rifadan na tapi dek na sumpajan dek gagalala tumotomalap yang kihad apa itu na itu masalah miga tu je bahasa makada taruh nak dik wasumpaja ya kumalampu mo taruh nak dik wasumpaja ya kumakan jamu sipaku nang kaje tu pas sumpaja ngan liwa ya sifat ya nano galungin ati apa aja paling cengi pitau na bali galungna mari apa ma kalelam itu sifat kade buta taruh ni maja sifat nas pas sumpajange mari nasabak sumpajanna nasalai itu jamak jamang anu masalah atau moto malap yang ki hadi
Baka makade guru ta, yana angka pak bereja mak pasumpajan. Italari capa amatingan na. Yana ang kamo pasumpa jan na pak bereja ma italari ri cappa amatingan na de gaga na fuada ri watu milo na lepu de gaga na fuada ri 7 milo na mate sangadin na baci kalima paccapurange kami na malabi ada kalima paccapuran na malabi de gaga na baca sangadin na kalima la ilaha illallah apa ia memang itu intin na sinin na ibadata ijama hakikat na syahada ang kikesumpajang pangkapan na syahada na sabak sumpajang. Yana ang kato masumpajang makanja taratik na jenik na tamila la masigi makanja takabarik na tumak nina na taturuku sujud tudang tapi yana dek na syahada ilalan na sumpajang na mutlak batal itu sumpajang. Apa ia itu kasumpajang 5 nih. Nomor si ditetongin na sabak takabarik. Yang kedua pakasingi bacana Fatihah syahadat tak salawa ilalan na tahaya itu tu na sabak beres senang magai apa okometuri inti sinin na ibadah okpiri tujun na syahadat itu moto malak yang kihadim bahkan angka tomatoa ko daerah Pinanong arwa pulo na 5 tong umuruk nah si puek watak kalian akan nastaro jarak antara masjid dengan rumahnya kurang lebih 100 meter ya konala ni tongkat na irita na sirenrengi aja na letu masigi mak bereja mak masumpajang rewa lo bolana maka dia anak nambu aja na toko masigi lo masumpajang na morosi dinakan usul matowa ni mabela toni takkalalui tajokai nakan na toni lasa di na mana safaki tata tapi aga nasa lapong ambo na sa parang awo matowa musaki kumundin na masigi mupasi sumpulat to ko boleh inor upake makatanin letu ko masigi mak bereja mak nasaman na, de namanya mapapina di kuya kota na kung masigi masumpanya. Ternyata ketika di ujung kematiannya, engkau boleh bolana sak biwit kada usta napapumita tahu semenjak mancaji tahu kak semenjak maringeranga napana engkau tahu wita capa amatinganna de gaga na fuada sengadinna kalimat la ilaha illallah magai apa sumpajanna mancaji wi inti hakikatna ditujunna syahadat itu motomalak di yang ki hadis. Makanya makanya guru tak yang engkau pasung panja pak berejama italari dicapa amatingan nah magai iwaringi alomurang dek nagaga na fuada kecuali kalimat la ilaha illallah maka Nabi tak man akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah yang engkau tahu dicapa amatingan na fuada syahadat Allah dahalal jannah jaminat tamas surugah sinin na tomo-tomo bigin ki hadit kaya kira inala kafa fola tukangi mamagi-magi mancaji wi akata jangan lori di manang terutama ditujun na ibadah mahdata terutama ditujun na pakaswiya wajita terutama ditujun na sumpajange na sebab sumpajang na de nagaga na wala kang ifungan la taala ditujun na atau metepet na sangadin na pawala suruga pamasina mi puas sawain. Akhir kalam, Allahul mu'affiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun karim, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.